Muraho, iki ni cya kiganiro mumenyereye gicaho buri wa gatanu, aho dusobanura amazina tukavuga inkomoko yayo ndetse n'imyitwarire. Iki kiganiro mukigezwaho na Ange Kayitesi. Niba uri mushya hano, ibuka gukora subscribe, ibuka gukora ku kazogera kugira ngo inkuru zacu, ibiganiro byacu ujye ubibona bikijyaho. Izina rya mbere twasabwe n'umukunzi wacu ni Isaac cyangwa se Isaac. Iri ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanura uhora asingiza, uhora yishimye, uhora aseka. Izina rya kabiri twasabwe n'umukunzi wacu ni Grace cyangwa se Grace. Iri ni izina rikunda guhabwa abana b'abakobwa, ariko muri rusange abakobwa n'abahungu bararyitwa. Iri zina rifite inkomoko muri France no mu Balatini. Iri zina rikaba risobanura ubuntu, umugwaneza, umugiraneza. Izina rya gatatu twasabwe n'umukunzi wacu ni Christa. Iri ni izina wita abana b'abakobwa ndetse abana bavukiye mu muryango wa Gikristo. Iri zina rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki ndetse no mu Balatini. Iri zina rikaba risobanura uwatoranijwe, uwo bahisemo. Izina rya kane twasabwe n'umukunzi wacu ni Christian cyangwa se Christian. Iri ni izina rihabwa abana b'abahungu baturuka mu muryango wa Gikristo. Iri zina rikaba rifite inkomoko mu Balatini no mu Bagiriki. Iri zina rikaba risobanura ukurikira Yesu, umwizera, ufitanye isano n'Imana. Izina rya gatanu twasabwe n'umukunzi wacu ni Charlotte. Iri ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rituruka ku izina ry'abahungu rya Charles ndetse na Charles. Iri zina rikaba rifite inkomoko muri France, rikaba risobanura uwibohoye, abandi bakarisobanura umutoya. Ndetse iri zina kuko riva kuri Charles rikaba risobanura umugabo wibohoye, umugabo wigenga. Izina rya gatandatu twasabwe n'umukunzi wacu ni Brando. Iri ni izina wakita abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Bwongereza, rikaba risobanura inkota, abandi bakarisobanura itoroshi y'umuriro cyangwa se itoroshi igurumana. Izina rya karindwi twasabwe n'umukunzi wacu ni Jackson. Iri ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko muri Amerika. Iri zina rikaba risobanura Imana yatugiriye ubuntu, Imana yatweretse impuhwe. Izina rya munani ni Preston. Iri ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Bongereza ba kera, rikaba risobanura umujyi utuwemo n'umubwiriza cyangwa se umujyi w'umubwiriza. Izina rya cyenda twasabwe n'umukunzi wacu ni Reyhan. Iri ni izina wakita abana b'abahungu cyane baturuka mu idini rya Islam cyangwa se Musulman. Iri zina rifite inkomoko muri Arabic. Iri zina rikaba risobanura impumuro nziza cyangwa se umubavu uhumura neza. Izina rya 10 ari naryo rya nyuma tugiye gusorezaho ni Prossy. Prossy ni izina wakita abana b'abakobwa, ariko kandi n'abahungu bashobora kuryitwa, rikaba rifite inkomoko muri Amerika. Iri zina rikaba risobanura uwahawe umugisha n'Imana. Niba hari izina wifuza ko tugusobanurira, ibuka kumanuka handikirwa komenti urihandike. Reka tubibutse ko tugendera ku murongo bitewe n'ukuntu mwagiye mwandika amazina.
abatabashije kumva amazina yabo uyu munsi, mu kiganiro gikurikiraho muzatega amatwi amazina yanyu azasobanurwa. Mwari kumwe na Ange Kayitesi kuri Tesi Media. Imana ikomeze kubandindira naho ubutaha. Ciao ciao.